Па статыстыцы метэаназіранняў такога сухога года з анамальна высокімі тэмпературамі ў канцы вясны пачатку лета не было апошнія 50 гадоў. Лясныя пажары ў рэгіёне пачалі ўзнікаць яшчэ ў лютым. Сёння іх колькасць дасягнула 138 на агульнай плошчы каля 5000 гектараў. Найбольш буйныя ў Столінскім, на Альманскіх балотах, дзе верхавы агонь бушаваў некалькі дзён, і Маларыцкім раёнах. Сухое спякотнае надвор'е трымаецца ў рэгіёне і апошнія 2 тыдні. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне на тэрыторыю усёй вобласці паўторна ўвесці забарону на наведванне лясоў. Манітораць сітуацыі не толькі супрацоўнікі лясгасаў. Наступил 4 класс по значительной территории области. 4 класс пожарной опасности по условиям погоды. И при наступлении 4 и 5 самого такого серьезного класса принимаются запреты на посещение лесов. Мера, конечно, вынужденная, потому что такой запрет принят уже во 2-й раз. В апреле месяце, в конце апреля у нас были серьезные пожары. И приходилось принимать запрет, потому что основным источником возникновения пожаров является все-таки антропогенное воздействие. Это присутствие человека в лесу, неосторожное обращение с огнем. Сітуацыя маніторыцца круглыя суткі. Для гэтага ў супрацоўнікаў лясгасаў задзейнічана 113 вежназірання, 107 з іх маюць відэакамеры. На ўсялякі выпадак гатовае спецыяльнае рэзервнае абсталяванне. Выкарыстоўваюцца і іншыя тэхнічныя сродкі. Лесная охрана в области переведена на режим повышенной готовности. При наступлении 5 класса будет обеспечена организация круглосуточного дежурства. ПХС – это пожарно-химические станции и пункты противопожарного инвентаря укомплектованы согласно табеля положенности. Техника вся исправна, и наша лесная охрана всегда готова выехать на локализацию и тушение лесных пожаров. Работает РУП авиация, это подчинение МЧС, работает борт. При этих условиях он осуществляет обычно два полета по 2 маршрутам. Один пинский маршрут и 2 брестский маршрут. Кроме того, используем еще и средства космического мониторинга. Нельга таксама хадзіць і за зборам дароў лесу. За гэтым сочаць і супрацоўнікі абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. В ходе проведения полевых контрольных мероприятий делаем упор на то, что в ходе следования по маршруту обращаем внимание на места возможных возгорания лесов. Проводим профилактическую работу с населением, чтобы они не посещали в данный период леса. Особо, скажем так, злостных нарушителей запрета посещения лесов, конечно же, привлекаем к административной ответственности. Юрий Печур, Града Капян, телерадиокомпания «Брест».